Zatvorenici su za potrebe crnogorske javnosti morali glumiti zadovoljstvo uslovima u logoru i ponašanjem stražara prema njima. O tome svjedoče svi koji su prošli Bileću i Morin. Luko Piplica je zarobljen u Platu. Njegovi drugovi iz morinskog zatvora ironično su mu nadjenuli ime glumac, jer je očajno loše odigrao dodijeljenu mu ulogu. Svoju slabu glumu pred kamerama televizije Titograd umalo da plati glavom. Vaše strane, a našli ste se u dobrovoljačkim odredima? Nije to dobrovoljački odred. A to je rezervni sastav MUP-a? Rezervni sastav MUP-a, da. Kao što ste vi eventualno zadužili rezervni sastav JNA, kao i rezervisti što su eventualno sada pošli u rat protiv Dubrovnika na Dubrovnik, da su oni isto tako odbili, oni bi vjerojatno isto bili u zatvoru. Imate li osjećanje krivice? Da li ste priznali vaše? Nemam osjećanje krivice, nemam nikako. Ja sam priznao ono što sam radio i ako sam kriv, to ima drugi da odluči, ja sam ni kriv ili nisam, ali ja nisam kriv. I onda sam ja počeo manje više govoriti ono što se od mene očekivalo, ali u jednom momentu sam ja više malo nespretno izletio, možda jer jednostavno onoga momenta ne stignete razmišljati, nego govorite ono što je na pameti, što smijete reći, što ne smijete. Pa se jednog momenta izletio, ja ne sjećam se točno, ali mislim da je bilo ko u smislu što ste vi radili ovamo uopće, što ste ovamo napadali, što je bila ključna rečenica tega cijeloga moga intervjua. Kako postupaju nadležni ovdje prema vama? Mislite unutra? Da, uopšte. Fair, sve je fair, korektno, jasno. A otkud taj strah toliko prisutan da će neko eventualno kao zarobljeniku da vam izvadi oči? Sjećate se, to je bilo dosta prisutno u sredstvima informisanja Hrvatske i vi ste bili zbog toga dosta uplašeni. Kao što vidite, ništa vam se nije desilo. Pa nije mi se ništa desilo. Vi dobro izgledate ovako fizički. Okej, nema problema nikakvih, ali mislim, nema nikakvih problema samo što se tiče fizičkog smisla, niti me koji maltretirali. Zašto je ta prljava propaganda toliko uspjela da se nekako uvuče u mnoge mlade ljude i uopšte u stanovništvo, da ima se takav strah? Propaganda je s jedne i s druge strane sad. Mi gledamo jednu stranu, prema tome automatski smo okrenuti protiv vas, protiv druge strane. Kao što eventualno s druge strane se okrenuti protiv nas. Propaganda. Onog dana kad su vas uhapsili, ste pomislili da eventualno će vam se nešto upravo u tom smislu desiti? Pa jasno da jesam. Jasno sam pomislio, bogat. Koji svaki čovjek, bojiš se za svoj život. Pomisliš što će s tobom biti, a onda kad sam uhapsili, ja sam vidio da sve je okej, da nema problema. Da to praktički regularne vojne jedinice koje smo uhapsili. Mislim, ne uhapsili, nego sam se predao. I u tom tretmanu ispitivanja to je sasvim svilo bilo korektno, normalno? A to je okej, to je sve normalno bilo. Bez ikakvih problema. Eto vidite kolika je vaša zabluda. A kolika je vaša zabluda? Da li možda na drugoj strani isto tako? Jel se ponašaju fair ili nisu fair? Ko zna? To ćemo da vidimo. A to trebate da vidite na drugu stranu, pa da onda budete pravi sudac. Što je to? Ja nisam ovdje da presuđujem, pa ne, ali sam kao novinar da prenesete, imam obavezu da samo prenesem informacije. Pa da prenesete informacije s druge strane. Da li je to tako ili ovako ili drugačije. Jeste vi nešto ljuti ovog trenutka? Nisam, nema nešto vi ljuti. Nisam ljuti, nema. Dobro, hvala. Hvala vam. Točno sam znao kad je taj intervju bio na televiziji, zato što već onda odmah je bilo uveče, nakon 3 dana nakon snimanja, mislim da je to bilo. Jednostavno zovu, kaže, glumac izađi na dvor, ko ti si na redu sad. Tako da je tu bilo, recimo, bilo je prvih 3-4 dana po 3-4 puta su vas izvodili vanka. Stvarno je bilo zvjerski, mlatili rukama, nogama, palicama, čim je bilo. Znate, onda bi ulazili ljudi izvanka pa bi govorili, mislim, ja njih nisam nikad ni vidio niti upoznao. Ali recimo oni bi konkretno govorili, kaže, vi ste došli, poslo me rođak, poslo me taj i taj da te namlatim i tako. Dakle, mislim, nevjerojatne stvari. Uvijek se može oprostiti, ali sada se može zaboraviti, to baš čisto sumnjam.